أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وتكفيك ومجستعملي مردونجي هاريما برنامج هاتوينو أن يومبو Mwenyezi Mungu kananga ni harima khairi na amani umahalanikao dumlio biidhnillahi ta'ala. وأيضا نوالا واركاو نيوتسانا هناناس مردونغو هارمازي باجمبالينا بالي أن يومبو Mwenyezi Mungu kananga ni harima khairi na amani umahalanikao dumlio hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. وأيضا توسانا سلامو نزندلي ولا واركاو وورتسانا هناناس هارمازي باجزاهاو نو إليزي fikirazi wasuli wandu wenji أن يومبو Mwenyezi Mungu ukananga ni harima khairi na amani umahalanikao domlio da nyine ze fami za hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Kwa leo ngarijo hadisi mahadisi ikao dio ni imagineo ukana daula hatu wajoya iso ya hadisi hawa ya repete marhala ijao hasiba bukana izo zanongo ikao dozajiri harima fatra ya mwiso ikao durayenshi harima ensia hatu Komori. Na boyo de fikra he amani yo de titre ikao ijom kinishiha hauni imagineo kana yonge ijom kinishiha ikaide le suala lijo utsambalia basain harima Komori lo de le suala lijo kane daula abasain. Lidhalika tsuonokana hindi nivezeni fanye darbatun istibaqiya mtendeni hadisi hiyo hanamna ikao ikadwanza rihadisi fikra he amaniyo sha ihadisilwa ki akademi yomonsi yabili ihadisilwa namna ikaonge jonjia harmazi aqli za huwa Komori yodi namna naonekana lazimuri tenderi hadisi mauduinu ya he amani na we amani yorjoi hadisi ngarjoi hadisi he namna ikotaliwa nize daula he namna ikao kalima la amani likotekeleziwa harima daula. Lakini kabla rahaneja nejajibu au neja isema udu rahadisi wanama watukufu masuala menji ikao daiman yani heno katira fanya direct wenji wa uruzisa wenji wa sanari hadisi ribadilize fikra ngabo wandu wa uzisa kana zabarindo bakana ezajiri motola wala ila drama ifanywa ne daula Komori zendogozi yoka wazi maana sisi ngasi harma daula ile suala ngasi harma daula ngejumkinishia ifanye namna yanzo iwasili harma hadaf sayo ifanye drama amanda namna ile ngabo wandu ambao kana zabarindo ambakana kabjabenu ha video kabjani ha mapicha au mahala ile zendogoza jiri taban daima sisirizo ya kana raisi beke ngwendo ho mahala ni khasa yeso kawandu wadiso filme wadiso ndini lidhalika demana bakana ika ijumkinisha ike ila drama طيب no ile ntijonjara mwale suala ilo maana ilo suala kaungilo clear fikra nzoni hadisi wangu fikra he amani kwa Komori fikra he amani bali ya fikra zinji ikara mangara nzoni hadisi amani ya husu daula emana na bena mnainu amanzo uwe Mkomori wakati ujoishia le kalima la amani ngali hadisi wao ni madhamana wa Komori sha'ri istahdhiri ze fikra jozi tekeleza zike hadir maana hizo de zuri tsongeza kukana wandu wanu wavubode hukuma hatu de daula hatu wadoste hizi akili za hatu wakati kao ngwa hadisiyo ya shabu ya Komori haungwa hadisiziyo warambi ya fikra ikao ngwa juhtarimu ngwa joste hizi akili za hatu waonekana vanusi wandu ikao ngasina maarifa jiheli kana winji wa hatu lihundu bahati ruhabo nzere nderi somo garijuwao baadhi za afkari hamadizo. Ikaramba fikra ya amani. Fikra ya amani ikaramba ngari hadisiyo kalima la amani harima daula abola dhimuye akilia hatu yuende harima baadhi za fikra zinji si fikra nzima Komori ladhimu ze fikra za hatu zishimilie harima fikra zinji fikira mwando abola dhimu karamba ngarongo kalima la amani harima daula abunga rungo wao ye maendeleo ya hensi yodi fasiri ya amani hen mahala nikaunga mjushia li kalima la amani likovumbulo abunga linjiao harime maendeleo ya hensi yomonsi e abili
karamba amani abunge njiao harima mahalani kao kabati amani kabati yani amani harmenti yani ngabo nkodo ngabo mabaya ngabo zizo nsipi lidhalika henu wakati tuamba kana ngabo ngarivumbu wao kalima la amani harima daula abola akilia hatu abo mubasharatan lazima yende kana wanu wa hadisiyo harima maendeleo abosi hujudizu sesu ala la satse na kana hindi maendeleo ya daula fasiri yabo hindi fasiri yabo de karamba kana tausia khiyarati nas rijailio wanadamu wakena namna yoshinda wadoji tsungulia zila besoin kao wazitahau abora mbanga rifanyao maendeleo ya harmenti ijoto ngeza waki amani yudi fikra ya amani yudi fikra ya amani fikra ya bili karamba kana ngarungu wao kalima la amani abola dhimu daula wambio wanati ukana amani giyobano danger tainu khatari tainu daula la dhimu warambio kana danger giyo harmenti hondani awe danger giyobonze kangi hondani warambie danger hindi de mkomori de Kenneth de tsunami de hindi lazima wambie wakomori ke danger hindi amani itiyo dai maana hiyo kalima muhimu jiddan harima ejanibi طيب karama ngarvumbu kalima la amani keda ulangwa tekeleza kalima la amani abola dhimu warambie ukana danger iremao harimo daula danger iremao harimo mujtama wa komora danger iremao harimo ze resources za henti dai lidhalika hiyo fikra muhimu jiddan wa komora namna madhamana watu wa kurongwa amani uturongwa maudu ya kiklasiki ya kihali ukana ritinjiene zibani lakini karama ngara nzurongo kalima la amani harima ki daula la dhimuri vumbweze mufradi zinikao dizora zitekeleza bana yomonzi karamba kana ngabanzo wake amani harima ye daula abongari kusudia ukana lazima ye daula wasaidio wananti wakena namna ya mieshi wa ukweli harimwenzi abongari tiao amani harimwe daula karamba kana ngaranzori te amani harima daula abongaranzori saidio wananti wakena namna ikao kwa kana khaufu harimwenzi yao yodi karamba kana ngaranzori hensi amani karamba ngaranzori hensi amani harima daula abola dhimusisi daula rijokana hindi rifanye tanwia ze usul bimana ukana umahalani kao ngasina msharikiano watu sina utike mahalani uzima shauke mahalani huinji leo si uhule mabawa Tanzania abola dhimurike na daula asate na rikourenga mabawa au la dhimurike nenti hatu idoto wa mabawa tanwia ze usul zahe zitongeza ukana ngazi hakikisha uze bezo za ho wanansi iyo dize mufradati za hai amani karishiye daula hatu baade za jiri wajangwa tekeleza amani kwa tura mbieze ndogo zinu awe yolaga iyo ti kalima la amani la daula wangu watungu hamba habwa amani nganzo wambie namna he development yendao monsi kanga wambo harimo development waambie namna ikao ngojushinda usaidie mwanansi ajitsunguli hizo yatsahau ujojitsungula namnaje mnike mshahara mnike maisha mnike msomo mnike lopitali wizozo nsi pia lezikwamba kana tausi khiyarati nas abungo tiyo amani harimwenzi wewe kadaula bilinga anzo wendo ngalo mahala walwe khatari uzie khatari ila urudi wambio wanansi kana khatari diyo hondani nabo khatari tsaino ardi wambio wanansi kana khatari ngiyo bonze wambie ardi khatari ngiyo mahalani kadha sisi daula rirengeze azma za ufanyeze ngozi yodi fasil kanu hadisio amani ya daula طيب karamba kana ngara hadisi amani abola dhimura ambio kane amani ngere maunda hu ngiyo jani bunda dele taifa pia wanansi mji haude ze resource au hindi lazima hizo daula warambie shariti jare doambilwa
ukana de amani risingo hibilie amani. Lidhalika yu fikra muhim jiddan wa Komori. Karamangar hansu amani abola dhimu ya daula wajewa rambia ukana sisi rikana daula radosha rikana sinao harima msaidilano aba hainu ngarisa hau daula ya satena au sisi hawasi narjoko hansi namna ya ujiki harima mada ikao radosha rikana da sina daula. Yu fikra muhimu. Babu fikra muhimu ya satena wa Komori ikao yode marahili ikao wuja aman likalima al-asasi harimo science politique rikola angalia ukana kabati mbahinri joka ya na qima ijoka na value ekaketi hamwa aman wewe ekakuti harma aman yabo kutina qima ladhimu heni bahindu no kene value ya hayo ladhimu ke harma aman yode fikra al-asasi. طيب aman mangalie amani namna rikoi hadisi kalima la amani lolo huja kabla ya mwanadamu, kalima la amani lolo huja baada ya mwanadamu yako wasili harime ardhi. Kalima la mwanadamu luka ya wakati mwanadamu ya luharima hombaniha imzazaha. Idhan ngasina marahil ngasina tapika wobire aman no ilu wasili harime dunia hadani kabla rahawa jaza wewe mwanansi. Lidhalika daburamba ukana le kalima la amani linu kalima la qabla na kalima la ba'd. Lidhalika amani rahawe jazalwa ladhimu mbabaha mzazaha wende wadufanya treatment wangalie ukana ekangwa za yao mwana wajuza mwana ekangu ujokuja mwema ujoka harma amani defasiri yaba ujoenda fanya treatment idangalize habari zae ndondo gujushinda zae kana ushinda zae damu nendi izo pia treatment kabla rahawe jazalwa no ilujo jaharma dunia ino ukiharma amani. Yu fikra asasi iyo dhamana hayo hindi dhamana hayo de mbaba ni mzazi ni daula. Lidhalika daula ladhimu hensize lopitali ladhimu hensize malalao ladhimu itaheze ndongozo nsi pia zikaye wakati kao mbaba hao na mzazi hao wanzo wende wafanya treatment no waje wahuzaye zendongozo zike harima nsi hatu ahungari yonsiyo amani ya haho mwanansi rahawe jaja harima nsi wangari yonya nyuho ikaungwa enshiyo harima rehma harima nsi hatu Komori. Yudi fikiri ama kabla rahawe jaja ngabo masala ya amani. Tayi wakati ulomba ni hamza zahabu ngabo masala na procedure kao za amani ya haho no ili ujoko mbani hamza zao ha amani malalao matabibu ma treatment izo zonsi pia ujoka ya harma amani hombani ha nzazaha. Lidhalika yu fikira ya amani iyo badhamana hayo hindi aidan de daula ne ema eparawa ekausa huza hujaho angari wanyanyuho harme ardhi ya Komori wanyanyuho wa Komori wa enshio ndo harmensi ya hatu walo harimara amaninu yudura kuivumbuwa umando ni mula ukana yue daula ladhimu yutsashie tanmia yutsashie mendeleyo yuziye walo danger yirudi angalie daula haho yihifadhe daula haho ardi ujaili wewe uhunde bahati uhunde zilanoko kango zitsahao harima ensi hao arudi ujaili ukana ze besoins hao zitsoka malani huzima yode fasiri ya amani wakati kao huja harima ya daula ya hao ngabo amani muhimu tena wa Komori nodi amani baada kana hufu ladhimuke harima amani wewe Mkomori Islam yode maana kana ngojono winji wa Komori wenda waswali wenda wafungutsumu woto wazaka wendo hedge hasibabu kana hindi wambilwa harimaze nusus ne Qur'ani neze hadisi kana mbeboni ulangi wa amani mroni kabati amani. Lidhalika wondo ya swali no ili ajoka harma amani ekahende mbeboni ekahafu. Lidhalika ngawe amani kao ngio na ilaka yahaho kabla raho jazalo ngabo amani kao wewe wakati ulombani hamzaza hao kawe ne amani kao nga wakati kao huzalwa ne amani kao ekahusa huja harima ensi ya Komori ni tahirifu wangalio wanyanyuho wa Komori. Baik bandara hadisi fikra hiyo amani
ikaramba kana kalima la amani wa Komoro abula dhimure leweze tap muhimu razifumbua eda uledha mana hayo ngionda wa Komoro ije hensi amani harima daula rihana bahinduka sio ambokana khasais des ndongo zikotsonga zarambe kana banuka bati amani harma science politique de daraja he khatar ikao sisi ka daula jo kantiri fikir rambio wanansi ukana banunga bo khatar tsaini ye daraja hayo monti bilinda ro yumonti de daraja he khatar yakobidi toli e yabili do kana rambio wanansi ukana bani khatar yini jomkini shi haijiri he namna sisi ka daula ra kantira fikiri monti bilinda ro relezo wanansi yararudu wakati hindi daula wafikirio kawani amaninu kena ukaya haungabo danger ijokuja mana yumkinishi hasisiri wono kana ngabo danger ikawo jomkinishi haiji jomkinishi rambla kana mwahane jomkisha wajiri keneti yonge jokuja danger donc awe daula lazima ambiwa nansi izo nsipi de daraja ya he danger e yabili de namna ukana pourcentage kaunge jomkinishi yije hindi e yararudu wakati wahe khatari sayo yani wajewa mbio wanansi ukana sisiri hansi standard hindi rejeri wajihi khatari kao diyo sisira yangalia harima ensia hatu au harima umhalani honsi pia yofikira muhimu wa Komori lelo amfanyori ritso hadisi mahadisi namna hii donc ekardo anzarangali ngabo madarisi menji madhahibu menji harma science politique ikawa hangalie danger wasaidie wangu wafikiria we daula wafikiri namna wajokushinda watawe danger ya khatar gasne madrasa we madhhabi ko para de realism donc yuangalia kana hindi ye danger e kainjia harme janibi yae ye ele jeshi ye amani ya he daula injia harima ndongo ya arme ndongo ya nkodo wa ila akhiri lidhalika woto wa wasia ukana hindi heni wakati daula ujoku hambakana ngabo danger ilo harme daula lazima ambikana ngabo nkodo ijirio yudi namna kubidiwa e ya sasa na dokana e kahusa uhansi ukana ngabo mushkila tsao ngabo danger tsainu wewe ujiprepare uhensize makadiri ukana e danger ningyo kadha e danger yinu ngejo umenya mahala ni kadha e danger yinu riji prepare rijeri fanye ndongo hata kadha yofikira muhimu e kae madrasa ya realism wambie daula kana e danger okobidi wambie wanansi de kanga bonkodo shafti je wambie kana wanrasi njila neziba ni bai yofikira muhimu طيب e kadwa nzanga madhhabi ya sasa e liberalism wow uhangala kana no enkodo ba yosi do itiyawo mushkila harme daula sha ijomkini sha kana de economy giombi abunge joti ya danger harme daula nge joti ya khatar harme daula lidhalika we daula lazimu wakensi wangalie namna ya tartibu ya urengeza economy na mangalieze zize rai hizo zonsipi ikaunga zishimilia harme mahala ni jani bizonsipia za husu danger za usuma danger ikao ijo tunaweza kana kabati amani harima daula tai wakati kao wanungwa nikao conseiller daula ukana refikiri sisi ka daula e danger inunge jao sababu hindi dokana ekonomia hatungiombi emisomo kabati ufukarango mwinji kabati hazi sabari hindi sababu hindi de ekonomia hatungiombi wa ila akhiri lidhalika yufikira muhimu jiddan wa Komoro gari hadisio banu mahadisi ikao ekarishi ye daula wartekeleza kalima la amani shana wakensi warambie ze detaisino sisinga singo ni kalinyi grand ligne okay e abilitsen heni danger kanga mjoyi wona harma daula abula dimije mahlani hwili ya imai jondani au ijobonze hondani jomkinishia kana wandu ijomkinisha mji wajuha wati au danger harma le taif ijomkinisha isiwa wajuha wati au danger harma daula ijomkinisha do bonze ijomkinisha Madagascar ijomkinisha Seychelles ijomkinisha Tanzania
wariti yao khatar ngwazi yao za mvio zitinje komwa ngwazi yao shahula zitinje komwa wariti yao harma khatar lidhalika danger yumkini shay kondani yumkini shay ko bonze iyo ejo ko hansi de daula wajo kwambiyo wanansi watukufu wawambia ukana banwe danger ngiyo ndani awe danger ngiyo bonze bai daiman harma science politique si umaizisha baina ya danger na challenge ikaongere mau harima daula danger yo daiman yotokana undongoza guguru haku vuwa zinendi nizo zonsi pia sha challenge yo dazilandongo ikao mashake kaunga ajiriyo harima ensi itungeza wandu watoshida uwaswili harima ila hadafu watahao hasiba udokana rihansi pla riparsa kana ngabo challenge tsaino ijotonza kana kikarishindira waswili harima ye izoritsa hao au ngejo mkinisha warenge wakati mwinji hamahindi mathala leo komori waja wakansi wabakana wazo afanye emergence wahansi ye plan hao wadwanza uhuru wasondakana wajiri da ya harmensi mji na mji wandiso jibana bana yoirenge wakati mwinji ila yo hamba challenge ikawe ijaizi ya ila plan itende shaila ikawamba danger sisi harame sens politique namna rikuma izish baina danger na challenge yo fikra muhimu wa Komori bai hani brikao ngwanzo ya yenjeze maalumati ziada harame fikra yinu ngabo ziozi nji za hadisi na mamufakiri na wenji na maulama wa hadisi fikra yinu ndio parsa baribuzani ndio parsa yani wenji wanzi harama hadisi lakini umuhimu harimaye fikra yinu dukana baribuzani hansi fikra muhimu jiddan ya saidie heni dawla wajuko hanza wa hadisi fikra ikao kabati ama haungwa ona wa imagine ukana ngabo fikra ikao ngejoto ngeza kana kikabaka amani hamba kana ngabo fikra muhimu fikra ngyo ndao handani la vimuye dawla wambe ukana e danger yinu ngenji yao harimale jeshi leorishi ya Komori ukana ngabo majeshi watao wabali ya zombo donc abungabo danger kaunge joko njia harimale jeshi yomonsi yola dhimu e dawla warambi fikra hamandiso e yabili ijomkinishe danger e hadisi wao harimwe dawla ngenji yao harimwe politique ima politicien mathalani wajuha wajibanao hambaje namna maona voti zijiriyo e karama ukana ngabo danger iremao harimwe janibu ya he politiki wa Komori sisi namna rikuangalia harimwe science politique dokana wakati kao e demokrasi nganzo menyewa ngejo menyewa ha voti kao tiza halali ngejo menyewa ha mabangano ngejo menyewa ili wanzo wamenye e demokrasi liyo harmenti siona ukana wola mnduka ngutiyo e amani harma msajaja wakati kaungu harima e dawla ya demokrasi kututaha waki demokrasi ngomenye demokrasi lidhalika swamba ukana abo ngabo amani tiyo harimo janibu ya heki siyasa ikaramba ukana de siyasa yondani ikaramba ka de siyasa yobonze abo de namna mona uze konflika unga zijiriyo harima e system ikao ijiriyo harima e dawla ze dualizonsi pia jumkinisha wajie amani kao kainoka ya harima e dawla ijeireme harima janibu ya ekonomi yake tuangalia wajiri Kenneth imenye ekonomi ikao kejaka ya aslam lidhalika janibu ya muhimu dokana ye dawla ekawa heya wavumbu kalima la amani warambi wako kana bane amani ngenji yao harimale jeshi ngenji harime politiki ngenji yao harima ekonomi lidhalika abo waje warambie programu wa ihansi izo wajo kufanya waherejeze amani ya he ekonomi e amani ya hele jeshi e amani ya he siyasa kabo amani ya satse na node amani ya he ila culture ya hatu ne thaqafa ya hatu yo janibu ya he amani ladhimu wari hadisi wa Komori za barindu wa Komori abasainu ikao winji wa Komori wandu wa amini Mwenyezi Mungu wabenu wa Komori watu amini Mwenyezi Mungu wati yao balbala harima ensi ekangu wati yao balbala
zabari hindi abasaini wa Komori washanjeo ila culture ya hao warenge culture ndajina wajengwa ifanyao tabshiri harma ensi ya hatu Komori. Zabari hindi adane mila yarende hena mnainu, zabari hindi culture ya hatu yarende hena mnainu. Ladhimu warambie amani harma zijani bizo zonsi pia ikaunga ziti yao haunga zijoko kaya harma kana kabati amani. Lazimu warambie amani ikaunge jomji harma bia ya hatu. Zabarindi waso mimea. Zabarindi waso ngojiri mabade. Zabarindi wa Komori waheni usiku ngapsingo ya mabade matsu ya ubaba matsu ya tijina hindi na ito shahurwa na uwade kao nganza odo makoko wa hatu wajewa ya bonesi. Zabarindi izo ladhimu rijiri ambilwa ni wako neze daula wakati kao wa heya vanu warambiao kalima la amani. Ya satena heni wakati kao ngaranzo waje warambie fikira ya amani abula dhimu wabiri harma zetapura zivumbua ukana warambie amani nuyan isandahubi umushkila je engere mao janibu ndai hali gere mao janibu ya ekonomi gere mao janibu ya kulturi ya hatu haudelebi ya hatu ladhimu warambie fikira hiyo ya bili warambie ukana amani nunge jori baliyare nendahu ngejori wasulisha ndahu ngejo sababisha hindi ngejo menya hindi ngejo utia ndogo hindi haramwe daula ngejo toa hindi haramwe daula yo ladhimu zike clear zao. Lidhalika eno wakati waju kwanza watekeleze amani ya wala dhimu wakensi watwali wajukana ngarongozo waru ikangwa onahini wabu wandu ikangwa wadungao ze noti zitolawa harma kumushtama hizo nsipi ladhimu waju ambiwa Komori kane danger inu ngejo mji harma tapukada na wenu ngejo huja mahane ngejo kujao ngejo almuhim ladhimu rambiwa Komori riwanike information ijoka clear ya mwiso ladhimu ambiwa Komori de daraja ya he amani kao kenoko kai ijoka daraja hindi ngejoka hajuu la ngejoka hambwani ladhimu hizo zonsi pia zivumbulwa zinikiwa wa Komori ya mwiso wajiwelezewa wanansi watukufu wawambia ukana sisi kadaula rijiprepare namna kadha ya uhansi amani irejee rekangio harumwe janibu ya ekonomi rekangio janibu ya harumwe kulturi rekangio harumwe janibu ya ho mahalani yonsi pia. Lidhalika zote ze fikira na kwanza zitekeleze vanura hawa o wajaja wa bakana wa hadisio kesio he amani. Idan khulasati zuna kanzani hadisi ezajiri monokana wajiri itendo awe khutba ikao ngari imagine okay daula hatungu wajuja jekensi wa hadisi amu wajorudi warejela kalima la he amani zindi zora dumwambia. Lidhalika ngari wambao kana ekanga mrongo wao kalima la amani abola dhimu mwambiwa Komori kana de maendeleo mwajahiliyo wa Komori wa hundeze nafasi za hao abunga rongo wao kana msaidiyo wa Komori wakena namna ya ushindado jitsungulia zebezo za hao mathalani abahino Komori wanze apashie ya bale passport yahi ya to aeroport ya remwa tahi kawe Mkomori ahlan wa sahlan ya tsende ambilo kana wewe besibanu wanzo utawe besibanu yatishuku iso bizuranzao mathalan yode janibi he amani wakati Mkomori ya joshinda ya rohe yende hazini ya libo ya jikimakini ya jukana kano kansi ya dofikiri ndongo za satena. Lidhalika abunga ritiao amani ihatapuzinji ihajanibu ya he ekonomi ihajanibu ya he askari ihajanibu ya he majeshi ihajanibu ya he kulturi ihajanibu mahalani minji ladhimu daula waje wambiye wangu kane amani dabanu izorafanya ndazinu ngenji yao harima tapu tsaini. Lidhalika yun lazimike clear wa Komori. Tayib gabu masala ya amani ikao yoyunji ya masulia ya he daula ardinji ya masulia ya hatu sisi wanansi ya mando dokana de amani rahawe wewe jaza uwe Mkomori uje wangariwa nyanyuhu wa enshio harime ardhi ya Komori wala ukaunga uharima plezir lazimu wake zelopitali wake malalao madoktori ikao mbabaha hona mzazaha kabla rahawe jaufikiri wa uzaye shawe ndi wafanye treatment ila amani ya haho rahawe jaza
ekanga wahumbani hamza zahaho wahunde lopitali wahunde na malala wa na madoktori wajobu angalia no ilujo kahamwa amani humbani hamza zahaho ekawsa huzalwa huje hwangari wanyanyuho wa Komori walo harumwe ardhi ya Komori walo harumwa pleziri sayo daula wahunike amani ya humsomo wahunike amani ya he swiha wahunike amani ya he zezeno kangozi parsoir mwensi wa ujaili kaze bezo za hawo uziparise wanzo baliwana hawo onde harma jardin ngo jwabali au semoroni onde harma se jardin za jaigo e kama wanzo balie wana hawo onde afanye plaisir upashi banga wana passport njema ngo jwabalia onde amani izo dizori za hawo e amani kao ladhimu ihadisiwa e kae daula ono kana wewe Mkomori ladhimu tukuziwa maana doni kwa mshahara ni daula udoye nshindo harmwe daula uparse msomo parse zonsi pia yode fikra amani kao parse hawi hadisiwa ekan waju kujaje wa hadisi marhala ijao donc hen wakati waju hambaze nogozo pia shabula dimwarnike noti izo wapanga ne kudura hao ne namna ikao waju kufanya wahensi amani harima ensi hatu maalumati basita atukanzania tekeleze abungarjo ulinde khutba ya hao izo wajorambia hausohe amani sayo jeri kensiri hadisi maravili tena anombo Mwenyezi Mungu kana njamlatizani wakati shatsindi simnikani baadhi za afkari kawa shelea kana ngwari hadisi zao ndogo za amani no ilirjo shindaze mufradati hizo au makalima hayo ya kihadir harmaza nyuengeza hatu rishi izo wajorambia yahusu le kalima la amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.